Yego, congratulations kwa kuzi ikipe ya Manchester City, the Citizens. Ngurabona ngo Pep Guardiola ngo arishimye cyane. Ninde so abwiye ko mwebwe mu gitwara mutari kwishima. Ngurabona ngo ikwereka ko ngo Pep ngabanze agira gute igikombe cyane cyose nabugishima. No, finale mwaje gukora ikintu mutashaka kwishima. Ese mwebwe mu gitwara mutari kwakirana? Ndabazi. Ngurabona ngo Pep ngo agakombe mu nkaka ngo karamushimira. Igikombe ninde wabwiye ko kidashaka gushimisha nyiracyo wagitwaye. Toza ndabazi. Ariko ndadara ko mwazi kimwe. Ikipe ni Yesu. Ni Yasorata nakumbara. Rata ni Yaso. Champions League, Premier League na FA Cup ibyo ngibyo byo biracyashoboka cyane kuri ikipe ya Arsenal. Gusa congratulations kwa kuzi ikipe ya Manchester City. Uyu munsi Pep Guardiola kabisa duvuge ngo wi yakoze akazi keza cyane. Mumera amakipe Pep Guardiola, mumera abakimwana yitwa Nico O'Leary, abakunza Manchester City mwishime cyane. Igikombe kizahamagara ibindi ni bisanzwe birashoboka ko na FA Cup mwayitwara nabyo birashoboka. Premier League byo mukureho byararangiye Manchester City ariko na FA Cup mushaka gushyira magatuza mukaba mwayishifunga mu zindi zose. Duhereze amakipe ya Manchester City twaye igikombe cyiza kandi no Arsenal bigaragara rwose yirushana yayishaka murakarasi yayirushaga ariko leta rero nawe umuntu yitwa Kai Havertz ko avuye mu kibuga kare Jesse nemeranywa nawe sizo kuntu nabibonye. Anyway, abakunzi basono mwihangane mukomeze mutegura izindi match tujye muri international break bakibose bagiye kuruhuka abandi bajye mu national teams ariko mukomeze munihangane cyane. Hanyuma abandi mubona byanze muvuge muti nta kibazo nje nkane po dushime mu bicu mwenyewe turi kumwe ndahari cyane cyangwa ntituri kumwe. Nta mukunzi wa Arsenal ukwiye guterwa ipfuno cyangwa se guhangayikishwa n'ibibaye. Gahunda ya Mikel Arteta ni treble. Kweri quadruple? Ira quadruple n'abafana bipanga akazi. Umutoza ni ugena. Tariki 24 Selhurst Park kwa Crystal Palace. Arsenal itwara Premier League. Abinikira cyane. Nikira tariki 30 i Budapest muri Hungary kwa ba Dominic Szoboszlai. Urakoze cyane. Umwe wabarasheka ati ushaka mbazaze ako kari ngombwa akorago kari ngombwa nta kibazo n'uburyo bwo kwibutsa abantu. Hari umufana utahita amenya ngo icyo gihugu nicyo kwande nk'umukunzi Arsenal uziko ari gahunda ya treble kandi izazamo zirige ahita avuga ati mpise mbyumva kabiri. FA Cup ni stade n'ubundi Wembley. Arsenal Arteta isakoresha akagoroba kababyeyi inama nakagoroba kababyeyi harya niko babyita cyane. Muje Pep arema celebra Carabao Arteta isakoresha inama byihuse hariya karakagoroba ko kwiga ese bikorwa bite ariko suko dasanzwe abizi bizagenda bite wanye Pep atikanzeho mu buryo bwo gucelebra Carabao. Bakunzi basenero ndasuza mvuga ngo nta cyabaye shiri humeka uno murongo w'umuraperi tuza iki City koze nibyo ngo nubuzinda yicumuge murakoze cyane tunguranye. Rona Moses ngo yaraje ngo agera kuri ya nyanja baramubwa bati dore ngikiri igihugu cy'isezerano ariko ntuzakigeramo akirebesha amaso ngo ntiyagerayo. Arsenal nayo ngo igikombira kireba hakurya ariko kuzagiterura. Mama ya Mungu bizasaba ko bafite nyirakuru w'umupfumu. Iriya myenda nibayikura amanyamba ntabwo byakunda iyo bambura nyambari garabara nicaye iriya myambaro nibayikura amanyambari nibayikuremo bagira bakuramo iriya myenda nyambara ariko iriya ni ikipe wowe bayikura amanyambari ntabwo ari ikipe. Abafana ba Arsenal ubu bagiye gutangira kunanuka icyo nyamfa nabo bari bamaze iminsi bararenzwe babyibushye bashatse gushingirira amashubiranga ubukwe bw'abana bwitwa no kwirya. Ntambwa yiswe Kamana byo babimenye icyo barazwe n'ikiriya muri bine igikombe cya mbere kiragiye ariko nasoza mvuga ngo aheza ni mu ijoro
dutegereze umuzuko. cyane. Attention Haaland, basore ba Arsenal barazibira hano. Pira ugaruka inyuma kwa Bernardo Silva ushakisha izamu, reka turebe, arawukaragamo na Mateus Nunes ku mutwe, ariko Arsenal adefanda neza. Pira kira Jeremy Doku, City yagicuritse, reka turebe Jeremy Doku, Jeremy ishoti barawuburukana none basore ikipe ya Arsenal. Ugaruka kwa Bernardo Silva, iminota ni 44 bishyura 45. Bernardo Silva arawukaraza ashakisha umutwe wa Haaland, ariko pira Bukayo Saka rekipera utanga kwande kwa Leandro Trossard ntiyabasha kufunga hariya. Pira ugaruka kwa Ryan Cherki, Ryan Cherki kibe kimwe kiboneke, Cherki bamuvira hindi ngo basore b'ikipe ya Arsenal baramwambura Declan Rice acomeka pass shasha Kai Havertz biranga. Pira ugaruka inyuma hari hagati mu kibuga kwa Bernardo Silva, City iragishaka, reka turebe, aragera Ryan Cherki, Ryan Cherki, Cherki terese menye uruhande rwawe. Pira ugaruka inyuma gato kwa Mateus Nunes, Rodri, Pascal Rodri, Kusanov imbere hari agatwa Rodri, Baby steps, pampa nziza ku bana bose. umunota 59 hano Kepa baye Kepa. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Arsenal bayishize ku nyecano basore b'ikipe ya Manchester City, barayicenga kabisa. Tereka pase kuri rw'iburyo hariya Bernardo Silva arawakira, arambura umukorombya imbere y'izamu hano, arakaraga pase Kepa arawufata arawurekura. Nyamara bareba kure bisunze Karesato Rwanda Limited. Amakosa akomeye cyane hano, Ryan Cherki arambura pasi hano, Kepa arasama biranga. Uwitwa Zubimendi agiye kudefanda asanga Nicola iramuhagaze inyuma, awutera n'umutwe awutereka mu izamu. Manchester City kimwe, Arsenal ubusa. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. Man City yakomanza kuva kare, Man City irakomanga akoresheje intoki biranga, iterura amabuye irakubita paka urugi ruguyemo. Bari banze gufungura ku neza, Pep Guardiola n'abamwungirije bavuga tanga tugijyane tugicyure. Wabona Guardiola ataka rwose nta kintu kirigamije, nuko ni igitego kandi irakibonye. Aya ntibinarangiye yakomeje gahunda yake cyane. City iri gukina neza cyane mu by'ukuri cyane. ni hatari kweli. Umupira arawufunze Jeremy Doku, barashaka igitego cya kabiri, kuyifatirana no kuyifatirana ubu ngubu. Reka turebe Jeremy Doku bamuriha abasore b'ikipe ya Arsenal. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Ibiri kuyibaho nabyo ntabwo ari bizi hano abasore b'ikipe ya Manchester City, bayicanaho umuriro hano, baranyanyagira kabisa. Rekura umupira ku mutwe, abasore b'ikipe ya Arsenal bose barwara umusinziro. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Mujyari tata kiri kwiyegeranya, Man City iravuga iti ugufatirana n'ubu. Afata umupira Jeremy Doku, acenga uri batatu, awutanga ku musatsi kwa Bernardo Silva, awutanga kwa Mateus Nunes, awutanga kwa Rodri, awutumira Nunes arawuzamura awutereka ku mutwe wa Nicole. Nyamara bareba kure bisunze Karesato Rwanda Limited, awutereka ku mutwe umunyezamu Kepa Baragama bakamubana magufi, baterekamo igitego cya kabiri hano. Arsenal ubusa Manchester City ibitego bibiri. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama.
Nico Lele nijoro rye Nico Lele tereka mu gitabo cya kabiri cy'umutwe. Uyu musore agiye kwihesha amanota ntago ari amanota iki n'igikombe yabikoze kwiriruka se umuhungu cyane akubita mu bitego bibiri y'amanota 3 yongeye kubikora atsinda ibitego bibiri kipe ya Arsenal. Ahanga ibintu bihinduye isura ziguhagarara neza rwose. ni mu gihe nibirangira gutya iyitwa Al Hilal Omdurman nayo iravamo bayikikuze Berkane yakibonye rwose atari kuri stade Amahoro hariya cyane. impinduka zabaye none Madueke akarenje mu kibuga havuyemo Hakai ndetse na Piero Incapi hinjiramo Ricardo Carafiori aho bigeze ubona ko abakunzi b'ikipe ya Man City none ngo imitima yabituje. Ubona ko iyi minota yose ishize igice cya kabiri kuva mu gice cya mbere kijya kurangira City niri mu kibuga wagira ngo Arsenal ifite imituku nk'itatu cyangwa ibiri. Bagiye kudefanda nta kintu bafite ahari. Martin Zubimendi byo wacu ni hatari rwose. Bareyo mwapfunyitse. Ikipe ya Kenisi ngo hano yayishyize na FBI ntiyayibona. Ricardo Carafiori shot ariapa kwipota umupira ujya hanze biranga umupira no guteka imbere za Miguel James Trafford City Manchester City. Akunze ikipe ya Arsenal Wembley batangiye kwitara sigimo bakibandi umutima ukomeye banatuye hafi ya stade. Ibintu bigiye aho ibindi biri cyane. Abantu benshi anga muri stade rwose n'abafana Arsenal ni Kigali batazi ngo igikombe cyitwa Carabao koko ni iki gisanzwe gitwarwa n'ubu nabwo biranze. Minota yo twahawe rwose banaga ku musozo bavuga ati kabaye ikipe ya Man City kamaze gutwara ikindi gikombe cyayo cya 9 cya Carabao Cup. Abakunzi ikipe ya Manchester City felicitation mwese muherereye niba uri kumwe n'umukunzi ikipe ya Manchester City mukore mu ntoki uvuga ati felicitation. Ikipe ya Arsenal yageze ku mukino wa nyuma itsinze ikipe ya Chelsea mu gihe ikipe ya Man City yasezera ikipe ya Newcastle United. Nico Oley akaba ari utsinze ibitego bibiri bitumye ikipe ya Man City itwara iki gikombe cya Carabao Cup. Rero kikaba igikombe cya 9 itwaye kuva yakwitwa Man City irushanwa ryabaho mu gihe ikipe ya Arsenal igumye ku bikombe bibiri yatwaye kera kari mu mwaka w'1993 mu gihe City yatwaye muri 2021. Ubwo Man City ikaba imeze neza cyane n'igikombe cyayo cya mbere mu mwaka w'imikino ikaba igitwaye ikaba ni ya mbere ifite icyitwaye muri mwaka w'imikino mu gihugu cy'Ubwongereza. Reka rero dushimire twabanye Ben dushimire twabanye mu kanya ni match ya Madrid derby iraje rwose mu kanya ku isaha yisa yine zuzuye. Reka twashimire abakunzi ikipe ya Man City aho muri hose mukomeze muryoherwe n'umugoroba wanyu.